Anel mala chandar ka tiang kanu nong we ka nor do tv family gwana dial bianga nen tin ka biya jawla biya ling tinan jimandun ka nyadu ne mer yang do pan barana wala ka changa jandara wudan wan ka payam baro pan ron ba da dara wudan jandara wudan die ko wojen be nong lar ka tung nen tina wi mon kelyo dara nyamen goro go balar kona lar tes ka loy me we ka kon dial kone tinas ka kwigan konte chana ling ko kon dara te konde chwe jaw en go ken chaka na kam dar me chal ka matar kana ko bola go ga de to chaka na youth in kone chal ka youth morleni yataka gatkel minyal michalo jaw ka gate konde chanang changi na malartes ka loy ka jo me we bakane tin kona la je ka Ethiopia tin kona we ka ko ba county go ba jo go go tede rodun ka jana na jel ka yemi cha ja goro go bia gen ka matar ka bia waka ko ba dara go po jo go da yen ne tin wan na ken la cha ba mi te kona te ka mai de yen ka goro go jende ga de ka nan ka ken ko kama mo jen kama na chan ka youth tin kona chal ka youth marle ne kana nyong da kona chara tam do la ka ti je ken ta lo indini jene go kan ga te ko na chana linga ko ni ndaro te ko na chuo jo go kan chana ngani ko na chal ka yun morle ni tam ro to dane te ta ga ken me cha o gar ka ga te ko te chuo lo go jente chup ka mari dar ka ko bo chire me di che to me la re pi ne re dar me chal ka pani jar county la go ji pani jar county ka ka nyaj me di me chi barare yer la go ta me jen chuka ka chwe me di de longwa na te ka tin cha won go jende je ka ken ka jen nyane jo me awe ka kon dial kon itin dial kon la kon ne kon bu yana nen go de kon ji pani jar county de na ka lor ka ne ma de kon lo na kama enta me la go jen ken future man long ri dar jo me jen point ko je la goro go balar kon itin nanen go jen nen kon ba ka social media ka da je da ka pani jar county cha jo won go jen de ken won go de je ke wanyane wacha je lon ka me ke ka je ku jo me la wo ka kon dial go ane duoma de lo ka kon ngai kon dial go ken pula no ko rekto wana ken ta me chet ka men cha jala da ken go jen cha ko tun report go che gato wana ken chi ka chui go jen cham ga ka nyis gwa ne dial kon te ka tin ji pa ni jaro ni ka mane de kon te ka pan ga ka da pi ni menana te ka kare do ari ne ta ma gore je go ban wujan do ka pa ni jar county ko go jen de te ka duoma de ne je no walti de no ga da kon te pi ni atame jen point de jen na chito na more do ran ka pa ni jar county la go jen chala da mi de long da pi ni mi de long re do ka pa ni jar jeni chia ka ne la go jen cha chia ka pe dan go ma chia ne bo go ka ne jana ne jel ka ka me lo no go kan pan ken chi gala ne ri chire ona ta ka chero de re ba re me we ka kon ko ngai kon de le go te lo gwa ba ne lo ba ne jetin ko no re ka ken kon community dan ka rwade ko ne dia la kon di yen ko kuma mala kuma jinna ba so dan te le ma longa ka let ka cha dia la kon na we me lo no go kon ne ko nan tin kon de ran te ka lon ko de ne kon de na ka lo ka walten kon dong de no ga ko kuma le dia ka men kap ka kana kolara men chika kap ko kuiko kan pan ken jel kare pin ngai kon dia la ga dor ma chal ka pan jar shaje bo medan en kem ko le dan e sha bo na te me chu te ke piu bo ngore stile la wejen ponde no ngore ya mi de lon kan e ko ne chal ka ga kana ne tin tin ko ne chi rum ken chika won yam jo ma we ko kono wa bana janga go chi da pin ma di chara nyare dor ka pan jar county kana din ko ne bije lo ka ken ko ne ko ne chal ka ji community ka chine ko na kwala chale ji na to kon ta ka pan jar Chirke me chane je lingo konin te kona chuo jawon go jen chine ko ne chalke general county chete karia ma chide to ka madian karodin ngane ko ne chalke ilo ko kwiko go kan panken lo ko commissioner da na tere we mundu go chine to kona chalke idies la elders dor me chalke general county chiga nyor na ku yera mana na tin kono kula te ku yerba kula dir we chiga nyor ka charo den lo cha gad jo kan go charo nak bina ro ba ro ma ba jalat karoi entameta lo me di lon ko ne ko ne chalke general ko kan panken cha jogoro go ba na me ba jalat ke meeting ngode tele conclusion me chine barar tin dung do liaga da ne te gargar che kan yal mugun changa dan go ka jogo jen cha ka pyon ne ko ne chalke yal des we ba larta lo me lar je dir we kan general county ko go ne jen go jen me chine al chi ka yin roi ka dor bina ro den leng ya lar ko do go leng roi no kan ti le ko tes ko ne ko ke no ko ne cha jo me cha je leng go chi ya na de ga de kana cha ya ka pyon chine goro go de liade da to kan general county chi na county kan ne ko ne chalke ilo ko ngi ne go an go ka ti dia la ko lar ka ro den tele makan mai lat en korna na kula to anta ma ko kuma go nyen kan ko kien jen te tin ka yeni won mulono go anta ma jen point me to on go jen de liade da to ka ye jen ko ne le la de go jen te de me go de liade to ka yen ko dun ne de ko na kwala chole lo de ra go jen de nyeni yen ka gwante aru ne chinda dun ngi ni shiang la nyi ka ye gwan dia la kon te yen tin mulono go ta lo em dir ka we ka kon dia ko ne te ko ne chana report lenga kuido no chal ka Nyerol county anta me la go chi ne dun ko ne chal ka elders way chika nyor ka cha gatin ko ne te ka jong ka mai go kan de kana goro wade ka nyen ka rodien chika ne goro go wa cha ka kap chon ka cha ka jogo bia ne ile ba mano go kon ba ka dol ka roda mala conclusion ba ka je lo ye ka go kan ne ko ne to go ma ka sha te lo kuma tre dien no go kan ne kon gam ka kanon ka kuor ma bika ben gwe jen poinde ka kan ne ko ne la cha mi chika te ka me cha la da kan go kan ne lo ko kuor na ne cha no ke
jen mi ka medan kon jin nasar na kan jin nasar medan kan jen je go kan biga jen rek ba kwor che ba kuma ba je doy ma ja kan chika te ka good 11 years ke kuma re dwar ka nasar county ka jen la da ka ti je la wona ka jen point ken ma man ken wono go medan ne che to chika report cha je to ko jen go bar ma cha kuma wai she kuma jino ba Sudan cha jo kan asa cha dwar tina ke kuma dian cha jo kan go kon ba ne titi ba ka gera ko me shi kuma kula loga jen te ka liada ne chi to ka nasar county ka jen an gor kan te me wode nyoka medar kan ne tin konen chalke ilo la wode ne konen chalke jinyi rolde ka teke mai kelem lo no waje ne jana ne chidi de kap chonka jana go na ma wo wi mete kan di dit karo na scale a jana go na jana mission yen tin konen chalke elders wo chi nyen wari gore je go wo biar la moy kai do mi ka cancel jana menana de ke min la lat kenyen ken gore je go pujin wo mi ka men chito ka nyarol county share lo ka ditin konen lwe karo di na tin mi ka wona ko chieng la le de jike de go pujin wo yen tin konen chalke ji dor biara gang karo dun mo no go na mata lo mi chito kan de konen chalke ji nyarol ko cha du cha len kan ka cha aman ne tin kono kwala chola ga dole tin kono te ka mai tin de liya me de kan ka je hen go jen cha no ba gwana ken ba ka le ba ken no mo jen na ne chito re daran kan nyarol county ka kui ka me chi alin cha ngeda ne go chine de kono chalke ji nyarol chi ga de nyin karo den ka go kan loka commissioner ga da ne cha no nge kuma ko la da ka katijia ka kui ka mishi ko na chine de kono chalke dies kon chi go kai tin rai mishi ka wona wajen panken ne tin konen chalke ji daran cha ka jo kenen go ken baro e ma ba jala da ken na mo he jena na balo jo ka kui dar ma chalke nyarol county mo wate ka conclusion ka rai na la ka ken ka kui do la den ngoda ka ma ko ne polo ba ko barar ka ba ka jalar ya wana ka wanyam ka mishi ka wona min dong dien te ka ga ta jer da ro tisha na ka ma ticha mo ka bot sori dar ma chalke nyalle dor ma chalka Greater Pibor administrative area ne titi ka gad dor ma chalka Jonglei state la go gad kel cha yel pod go ga nora ka gad kel cha la gad jan wa ken ka tajer tilat ke tijariya ken re dor ma chalka role model ne wachi ka kole gien dor me chalke nyale waka dor me chalke Greater Pibor are de mendi den go ken pain ken waka chan ka kwa ken kono gor ka wade na ka sum ne ken cha ko me ka bor criminal letin kono chalke youth ne kono chalke morle ne kaneta to ka ji dor me chalke Jonglei state cha jeri podo go gat ke la gat dor bran kono de kono to ra ka to me renga me shi ne tinas en go je na gat dor me chalke Greater pan ga mi ta jer me to gwa mo ko runang baro roi na ne chala de ne kono ti cha jala ro je na ti yare idwar mashalke Greater Pibor shiga kule gien waka wa mishaka wona wanta maken chaka moy ka boda criminal ka chaka ken chaka na nganta mela wajan jare del wal ngare me chode chale pa jo ye mo don wona itin kono chalke chi mana pa jo ye bi anga gwa wochi na moche to ka gadan dum no wajen pol poinde ala ro ba long na itin kono chalke chi mana ko tela ra machine bentene kuma kel ka ke kodi roi na cha report na ito kono to gwa mare do ka Greater Pibor no wajan chala ro tini kuma kel ka ka janna na chiga gwel ka janna na cha ka nang del wal ka tede goro go ba pa jo ye ba shi mana ba kala ro pa jo che bot che je pan la go jena na ma che to kam dar me chale nyalle che chale nyare so jen something like that chale nyare che nyalle so jen che to tin mi she ka wona la go jen che pa jo che boda mo che je ka cha jala ro go polle dung de go gor ka je bi shi mani biga te kan ai kami she ka wona ko tela ramishina rai ka je mane me da na chana ma to ka wacha number ken she talpona ken cha ka na criminal te ko na cha ka dwai ma ja ken kel ka kwa ken gore ja go be 19 ko na cha ka she mana pa jo ye bia te ka lintin en wo chi gadan che te ka bot ka bia gada mo bia je polo ala wo bia yoda ka Kieda yana goro gwan wajen dere kora dere jagor turune itin kone chalke ji Greater Pibor minga yije woti ka gan me chalke pa jo yere idwar ka Greater Pangak mit led business are idwar me chalke Greater Pibor administrative area cha botche je bat pol poinde raya ma kel katindian mendong dien ne dun kwan ka kuma refugee camp dun kwan ka kuma refugee camp chabe betin yana itina wi mon ke lo baja loye jo ko lia dide kan ne kon ka dub dial muno go tama jen che to on wajen wate ka ne de shi liure del wal ka kuma refugee camp pan ka kui ko ken pan ken chika taka dawriam lara me we ko kondi alo go kon tona le lien me jego bana taka mon kon etinan gore je gon go yene dialo kon la pes shokuno go yen pan kunde de jogoro go wode ne konde ra kalwa gwela gatin kon taka ka kuma refugee kamen go kan ba kon ken ba ka gwilti ba ka chia en go jen point de bianga go min taka ka kuma ko ero de increase je lago cheta kane de chi ken chi ka jen ka chanyo ka ma cha report ba wate ka gan nyal mata kel ka gan mani gada me jen che loy de che je de long wa gan mata kel ka gan mani me chi man dien chi ye de che jen tar ka lago jen che jen chi ye de jen dai daba lago che liu daba man dien na mo lago jen wa gada mo gadan ko ni na sa lago jen che wa cha ro da ngap
ko wajen liu gan man te da de jen na me be be long ala go gore ja go kon ide kontinan mi chane ja la liang ne mi cheke wona gore ja go bana ne kon bana ka ngal gilshia bana ka ngalor dor be ja long gwa ma shi wata kon ka ngana dung de womete ka mi chame chu ja gore be cham karwa do gore go bana jika ko mi fiji ka bana ka do tru ne tin kon la lu kon ka ke deno konde na jagor ka de families diatin kono te gwala mo kan de ka gorne tin kono ni chuja long ko kan te kan di chuja long ramatel gwa me je dor jejetin mulono gone te kono chuja long de ka gor ka de kono wono go de ne luakia ka melat ka gatin kono chal ka gat dar mi chal ka inaser enti luaka ne kontin kono cha joy pin ka burbiye mulono go jenna mo tetin men dong diena banyo ka lar kon ka kuido aran ka Nasser County men chitwa ka burbiye cha jelin ka tane no kon ka banyo ka mabare biye en go chi kuma Salva Kiir ma yadi che jien cha wopin kin ka cha na cha ko do ma cha ga cha ka pe mulono go tama kuma Salva Kiir ma yadi cha ko ngo ga da go jenna nga ga no mo jene kume puchie jen panken ke nyangana ti cha no no ke la go kan na ka civilian ken mulono go jenna go jenna ba ka kuna tama cha ko kan kwa pe ne ke go kan na ka ke no mo che tuo kan ida kon chal ke chuluk tinta kel kan naitin kono kwale chola buchok tinta gwa mo chie jena buchok ga golle kana buchok la ka je ka bi ko wopin kin wa gatin kono chal ka gan war wa kana ken jone diala konto gwa mo te la daw do ar me chal ke Nasser kana ulangan go yen biaro don tit ka dub dial to ngana kana go chara ga ja ko ken bi ko wara rom ne chie bi kala jel karodi en gwa ne tinana na jana ne chiane en tama go kan charo dial loindor en go wa gorum ti cham ka ken ka ye jen cha ja pala ken kan tama la go gor kana je go chi ko na gan ta gada to cha kan na ken tam to da na kan gad kan lo jo ko ngot ko men chal ke kuma dar me chal ke igreta pa na el she ko kor we min kwale chola kon chora le atele me chana lartin ka report mi she ke wona raya mo chora la ray do aran ka Nasser County en gote ka gati cha na ngane do kon chal ke jikume ka cha kan na ray do ar me chal ke dor chal bur bi ena ko tin ku ena la ku kume ena mo lar kel ka tin dia ko ken men dong dia na banyo ka kam kon dung do aran ka pani jar county no she pani jar ka Mayom County sorry Mayom County cha nyo ka ma cha report en gote ka mai de cha tin to be honest ka yene tin al go an go kon bana bor ne to da gatin kon chal ka youth Mayom County we ka mayandi che ka ne tin dia la kono kwale chole youth ar ma chal ka youth state cha dezamen cha je to ka kuma we South Sudan ken panken chika loket karaida ne chalaria ne changa dan ti dialo kono gar ka ne ka kan jur she jete ata kon la gar ka ngane ken ko ken bene dialo ngane ken bi kula ria ke bana confused rai mi sheka wona ro be jogo ka bara hyon ka ti dialo kono ko char ka social media lenganen mela tode kan gada kono chal ka yu dor me chal ka unity state ke le chika gri wo ken panken chicken mai ken ba kam kuma menake ka jen bare idor ka South Sudan ngoda bala go kan mai sane ko ken kan ka kamuno no go jena kel mo galong e mi sheka wona be jogo ti dialo kono la kono ka social media lenga ken ne kon ka ken kono la moy ken kon ko ken panken bi ko nyon bayandi ala la mi sheka no ken yu dor me chal ka unity state kana agree ken go ken ba kuma ba ya kamai ti ken kono ben ka ye wale en go baro da ko gara ala tame ne ka diala tawache yandi al ner fiska yandi al kon mala yandi al po la longa ko be ala tiri bi aga cheka ne kon ko bana te ka lengtin ngode still no do tv ja gui ka yakel bela berar mate ka magor wo bana leng cheka tin diala kon en cha leng re do aran dor ma chal ka kobo chete ka ne tin kon chal ka criminal da youth dor ma chal ka greta pi bort kana ne tin kono kwale chola anyak tin kono gor ka jaba problem ba ja ko kan ka kam dor ma chal ka matar kam dien wodo jiendo tin gwala ma la go jen cha jala ne tin kono chal ka ji jal chi ne kono la go ka wo ken en go jen gwana ne chanka ken ne jen ko yen la lenga tame go to go lar ka jete ka gati cha pay rei kor na rei kam men ta kon tin ko na tame go go chete ka piu ba ne dialo kon te kon tin bat kan ti cha ya la ka ken te ko gwa ne ken kon te ka tin kala le ko na dom ne gore ja gwa go ma wo yen ka ko bo la moy rodun ka mai yene din dialo kon chal ga ja ko ba war da biya ngai gwan wo biya ne kun biya kan nan ko wajen chine ti teacher ka benanga ken ti kan kono no ngachi kan lo ye jo ko mala yen dial post gwan dial kon te yentin mana te kel ka mana waka weekend ka mal mo ngode mi gote ka mo barar kati dial kono gor ko bal biya lingre do aran bi no do ti bi barar ka ye pis ka yen dial lo ne ko biya cha ka chala por yo biya no do ti bi be jo por lo ko wajen biya te ka linga to ne na wi mon keleo war ko garara bale jakata no kon ti go to we ka benta